meze neza nizere ko meze fresh nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda ibiganiro makuru dukomeza kugenda tubagezaho ni Rwanda TV yo channel yo test turi kwa kane tariki ya 29 ukwezi kwa karindwi umwaka 2021 mbifuze kugira ibihe byiza mwese muri majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo na hano mu mujyi wa Kigali abatwumva muri mu bihugu bituranye n'u Rwanda yaba bari mu Burundi Uganda Tanzania Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika namwe mwese mutwumvira hanze umugani wa Afurika mabwire mukomeze muryoherwe n'amakuru y'igano tubagezaho ari nako mukomeza gufata ingamba mwirinda COVID-19 kuri ubu rero ni nyuma yuko tubabwiye ko ingabo z'u Rwanda zoherejwe hariya muri Mozambique akaba ari abapolisi bagera kuri 300 n'abasirikare 700 bose bakabangana n'igihumbi mu bikorwa byo kugarura amahoro hariya mu ntara ya Cabo Delgado hariya muri Mozambique tukagenda tubabwira ibitero bigiye bitandukanye byagiye bigabwa n'ingabo z'u Rwanda zagiye zisakirana n'inyeshyamba dore ko hari n'igitero cyagwemo inyeshyamba 30 izindi zigakomereka ziganahungira hafi n'umupaka wa Tanzania kuri ubu rero hari amakuru agiye hanze muri kano kanya umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda muramuzi bamwita Colonel Ronald Rwivanga amaze gutangaza ko ari umusirikare w'u Rwanda akomerekeye muri bino bitero umusirikare ninde yakomeretse ryari ko tumaze kumva ko bamaze gusakirana n'inyeshyamba inshuro zigera kuri 3 ese bimeze bite ibi byose tugiye kwiga ko muri no nkuru yacu rero ni nyuma yuko mu masaha make yatambutse Minisitiri Dr Vincent Biruta yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane kibanze ku mubano w'u Rwanda n'amahanga ndetse kikaba cyari kitabiriwe n'umuvugizi w'ingabo Colonel Ronald Rwivanga watanze ishusho y'ibikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique uko bihagaze niba ushaka kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza dukomeza kugenda tukugezaho mbere uko tukurambura ino nkuru watarakora subscribe yikorekana ko n'amagambo y'umusikari munsi y'urubuga rwanda rw'iburyo leta za kaminuza kinzogera nakuga kandeho maze wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye ujye wakira ubutumwa bugufi notification cyangwa se imenyesha rikubwira ko tukuzaniye amakuru avugwa muri politike mu buzima imikino mu muco mwiyobokamana ndetse n'utundi we wamaze gukora subscribe kandi like duhaye ikaze igitekerezo cyawe utwandikire muri comment reka tugende n'ino nkuru rero tuze kuba muri rusange tunasobanukirwa neza uko n'umusirikare w'u Rwanda yakomeretse nawe yakomerekeye hariya muri Mozambique ubundi tsombe se yarakomeretse bikomeye cyangwa se byoroheje byose turabyumva muri iyi nkuru gusa ukore na share usangize n'inshuti zawe ubundi ukomeze wirinde covid wirinde n'abawe abari muri mu rugo umugumeyo Minisitiri Dr Biruta yavuze ko mu gutabara kwikubitiro u Rwanda rwakoze ibisabwa byose yaba ikiguzi n'ibindi ariko rutegereje ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibindi bihugu by'inshuti bigira icyo bikora cyo kimwe na Mozambique yatabawe Colonel Ronald Rwivanga we yatangaje ko kuva ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique zimaze kugaba ibitero bitandukanye ku nyeshyamba ziri muri iki gihugu abarwanyi bamwe bishwe Colonel Rwivanga yavuze ko 26 Nyakanga mu gace ka Awase aho ingabo z'u Rwanda zikambitse hatewe n'inyeshyamba RDF izisubiza inyuma ndetse yicamo abarwanyi babiri gusa umusirikare wayo umwe arakomereka nk'uko yaje kuba abisobanura reka twumve rero uko byabaye kuba bigenda hanyuma muze kumva ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment mugende mukanda like mukoreshe ari nako ushobora gukora subscribe ubundi ugakomeza kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Colonel Ronald Rwivanga yatangaje ko kuva ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique zimaze kugaba ibitero bitandukanye ku nyeshyamba ziri muri iki gihugu abarwanyi babishwe matariki ya 28 Nyakanga na 26 Nyakanga 2021 nk'uko natsangiye mbivuga ibi yabigarutse mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma Dr Vincent Biruta yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane kibanze ku mubano w'u Rwanda n'amahanga ndetse cyitabirwa n'umuvugizi w'ingabo watanze ishusho y'ibikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique Colonel Rwivanga yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique ubu zibarirwa mu duce two mu majyaruguru ashyira uburengerazuba nka Palma Afungi Mueda na Awase Colonel Rwivanga yatangaje ko tariki ya 24 Nyakanga ingabo z'u Rwanda zagabye ibitsero kuri uyu mutwe hitwa abarwanyi bane mu gace ka Awase hafatwa n'imbunda abarwanyi bari bafite kuri uwo munsi hishwa abandi barwanyi babiri bari kuri moto ifite plaque yo muri Tanzania abo barwanyi basanganwe imbunda mudasobwa
mudasobwa ndetse n'inyandiko zari mu Giswahili. Nyuma y'iminsi ibiri ku 26 Nyakanga mu gace ka Awase aho ingabo z'u Rwanda zikambitse hatewe n'inyeshyamba, RDF zisubiza inyuma ndetse yicamo abarwanyi babiri, gusa umusirikare wayo umwe arakomereka. Mu rugendo uwo musirikare ajyanwe kwa muganga, inyeshyamba zateze igico abasirikare b'u Rwanda gusa zibasubiza inyuma. Colonel Rwivanga yavuze ko ingabo z'u Rwanda zimaze gukora operasiyo nyinshi hariya muri Mozambique. Ati ubu rwose ingabo z'u Rwanda zimaze gukora operasiyo nyinshi hariya muri Mozambique. Ati twagiye duhura n'umwanzi twaramuneshaga tukamwirukankana tukamwica. Umusirikare umwe niwe wakomeretse ariko nawe ari kwitabwaho. Yakomeje agira ati hagati ya tariki ya 24 Nyakanga na 28 Nyakanga twakoze operasiyo nyinshi ahantu hitwa Ewase na Machimboa na hitwa Mwenda na Ewase, ni hagati muri Cabo Delgado aho ingabo zacu ziri. Ku itariki ya 24 Nyakanga twishe bane ahitwa Ewase, dufata RPG, CMG, machine gun n'imiti, turongera kuri uwo munsi twica babiri tubateze igico. Yavuze ko iyo operasiyo idashingiye ku gihe runaka izamara uko bizaterwa n'igihe ikibazo kizakemukira. Ati misiyo nitwigeraho ubwo igihe cyo gutaha kizaba kigeze. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Colonel Ronald Rwivanga yavuze ko u Rwanda rwiyemeje kurinda abaturage aho ruzitabazwa hose. Ubu mu mwaka 2004 rwatangira ibikorwa bya Loni byo kubungabunga amahoro ku buryo rwiteguye n'ingaruka zose zakurikira. Ati twarabikoze mu bice bitandukanye muri Central Africa kandi ngira ngo urabibona ko hari impinduka ziriyo kuba twagerayo. Ibyo kuba abarwanyi batugabaho ibitero turiteguye. Minisitiri Dr Vincent Biruta yavuze ko mu gutabara kwikubitiro u Rwanda rwakoze ibisabwa byose yaba ikiguzi n'ibindi, ariko rutegereje ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibindi bihugu by'inshuti byagira icyo bikora cyo kimwe na Mozambique nk'igihugu cyatabawe. Ati turakorana na Mozambique kugira ngo ibe yagira uruhare ibigiramo nk'igihugu cyatabawe. Ubwo u Rwanda rwerezaga ingabo muri Mozambique, ibihugu bimwe byo muri SADC birimo Afurika y'Epfo byamaganye icyo gikorwa, bivuga ko zoherejweyo batagishijwe inama. Dr Vincent Biruta yavuze ko ibihugu byose birebwa byamenyeshejwe. Ati nibyo hari ibyavuzwe ariko ntabwo twabyitirira ibihugu, twavuga ko hari abantu bagize icyo babivugaho bavuga ngo ntibabyumva, ngo nitubyumva ntabwo mwaduteguje. Kohereza ingabo byashingiye ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu. Biruta yavuze ko ubwo icyo gikorwa cyo kohereza ingabo cyabaga habayeho kugisha inama ibihugu bya SADC, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibihugu bifite icyo bikora muri Mozambique nk'Ubufaransa, Portugal, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu. Ati naho ubundi ntabwo ari za guverinoma cyangwa se ibihugu byavuze ko byatunguwe na kiriya cyemezo, ni abantu ku giti cyabo. Ngira ngo rero murumva hano uko ibintu bikomeje kugenda bimera hariya muri Mozambique. Ayo namwe mu makuru ari kuvugwa muri kano kanya nyine kugira ngo mwayumvishe, hanyuma rwose mukomeze kugenda muryoherwa n'amakuru dukomeje kugenda tubagezaho. Ariko ntabwo twavuga ku makuru y'umutekano ngo tubure kubabwira amakuru ari kuvugwa mu gipolisi cy'u Rwanda, aho IGP Dan Munyuza kuri ubu ngubu rero nawe yaje kubasura ishuri rikuru rya Malawi hariya rwose nk'uko bigaragara mu nkuru zagiye zijya hanze, inkuru zagiye zisohoka, inkuru twagiye tubona, nayo ni imwe mu nkuru ziri kuvugwa muri kano kanya. Ni umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda ni IGP Dan Munyuza ari mu ruzinduko rw'akazi muri Malawi, aho yasuye ishuri rikuru rya polisi ya Malawi